अथ दिव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ति तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्यच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ति जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया 85 तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननि कन्यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तिजपुतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे धत्से कृपा मुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु
सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमातृकीं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्स्मः पातके नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय माँ।